moje ime je Vernes i evo nas u novom klipu. Danas ćemo igrati Crafting and Building. Ljudi moji, danas igramo svijet sa mojom sestrom. Ona nije u igrici. Sada hoćeš biti u igrici dok snimam? Pa neću baš, poslije ću. Ne možeš sada, klip će biti malo možda kraći. Gdje je uđi? Neću. Dobro. Ljudi moji, izvinite za... Nije se brzo učitavao. Nije sporo učitavao. Gušim se. Ne znam kako sam ovdje dospio. Idemo spopiti gore, izvinite zato što se čuju ovi zvukovi u pozadini. Ne znam je li noć ili nije, ljudi, ali probat ću spavat. Hvala Bogu, noć. Zašto se ovo vrijeme neće smiriti? Gasit ću kišu. Izvinite. Čekaj. Ne. Weather clear. Da, ljudi, mnogi od vas me pitaju zašto sam ugasio Nether portal. Nether portal sam ugasio zato što smo ja i moj brat tako odlučili. Dođi. Valja. Bravo. Gdje su sirovo meso? Mogu. Hvala Bogu. Zato što smo se ja i moj brat bili jednom izgubili u Netheru, pa smo pravili novi Nether portal. Ok. Pa smo pravili novi Nether portal, pa smo onda... Kada smo izašli iz tog Nether portala novoga... Ne. Fail. Kada smo izašli iz tog novog Nether portala, onda smo se spunili na nekom drugom mjestu. I onda smo morali da umiremo i onda tek da se spawnamo kod kuće, pa da onda opet craftamo ove stvari. I potrošili smo puno dijamanata i puno golda na to. Dobro, golda smo manje za... I da... Molim vas, izvinite. Molim vas da me to više ne pitate, zato što stvarno neki ljudi to iznova pitaju i molim te ljude da prestanu, zato što to stvarno smara i to stvarno nervira i to je stvarno iritantno. I molim vas, pošto ja sam YouTuber i svaki dan dobivam po 200-300 mailova i plus i plus pitanje na YouTube. Pitanje na YouTube me dođu vremena da odgovorim na njih. Iron, nice. Kako sam se trgnuo? Obudale. Da, ljudi. Još iron. Nice. Izvinite, molim vas, zbog ovih zvukova, upaljen mi je televizor, sestra ga gleda. Pa ga ne smijem ugasiti.
Ako ga ugasi dobit će veliku pleskaču, tako da neće moći snimat 3 dana. 3 dana. Šta? Nice. Idem pokupiti ovo i ovo. Idem gore. Zašto mi više ne treba ruda? Popni se, majmune, retardira. Eto. I da, ljudi, prosite mi na ovoj ikonici slova M. Ta ikonica je ono za snimanje. I da, moramo ufati screenshot. Zašto kuće ono bukvalno perfect. Bam. Tako. Ne. X to. Nema to. Da, ljudi, znam da snimam malo kraće videe i molim vas mi oprostite zato što... Još... Zato što počinje škola uskoro. Nemoj ideje, ako hoćeš da budeš sa mnom u klipu, uđi u svijet. Aha! Sara, gdje uđi u svijet? Bit ćeš u mom klipu. Ljudi traže da snimam s tobom. I daj. Stek golda. Stek blokova golda. Imam nice. Da, ljudi, znam da mi ovaj bedrock kvari kuću, ali to smo ja i moj brat ovdje napravili bazu i full ovdje ovako stanemo i gađamo mobove. Mislili smo da ne creeper head je creeper. Idemo sad pokazati PvP arenu. PvP arena ne izgleda nešto. Ovdje ja prankujem svoga brata. Još uvijek me ne može naći. Ovdje kada se PvP-am onda je ovako. Ovdje stanem. U stvari ne tu. Stanem ovako ovdje. On dođe i ja gađam, rešetam ga strelama. Rešetam dok ne umre. I jednom kada umre bude moje win. Ali još nije provalio. Kiša. Idemo ljudi sada gore. Ljudi, kako?
I da, ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedeće.